I'm the answer to your every cry. Solution for the way behind. I bring to you the news. Ngiyakubingelela ke nalamuhla mlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyakwemukela ke kulolu hlelo lwethu lokufunza incwadi yethu yemihla ngemihla lokuthiwa iRhapsody yamaqiniso lesibhalelwe nguye umfundisi Chris Oyakhilome DSC. Lamhla ke lisonto nge-21 kuyo inyanga yenhlaba ku-2026. Umfundisi uthi uliphimbo laNkulunkulu esitukulwaneni sakho. Haleluya. Livesi ke lokuvula silithola encwadini yamakhosi ahluko sel-16 livesi lel-15 lithi wathi kubo hambani niye emhlabeni wonke nishumayele ilivangeli kubo bonke bantfu. Haleluya. Uthi ke umfundisi umsebenzi wokushumayela ilivangeli lamhla ukithi labo labahamba embi kwethu bayigcwalisa inzima yabo futhi bayicedza imisebenzi yabo. Umpostoli Pawula njengesibonelo wamemetela kugcina kwenkonzo yakhe. Lokhu ke kutholakala encwadini yesibili kuThimothi sahluko sesine livesi lesikhombisa nakathi ngikulwile kulwa lokuhle ngilicedzile libanga lami ngigcinile ukukholwa. Haleluya. Bekade ukuthi abesakufezile lokho uNkulunkulu abemthume ukuthi akwende. Uthi ke umfundisi nyalo umsebenzi owendluliselwe kithi ngithi lesikhethwe uNkulunkulu esitukulwaneni sethu. Singemanxusa akhe sethenjwe ngelivangeli laJesu Kristu kufinyelela emhlabeni wethu emalangeni ethu. Leli liqiniso leli kuvusako futhi likucucutele kuthenjwe wena ngelivangeli. Haleluya. uNkulunkulu usebenza ngemadvodza nebafati labacondzisisa libito lwabo baphindze bente umsebenzi wabo esitukulwaneni sabo. Ngakho-ke gcwalisa umhlaba wakho ngelivangeli nguloko lasibitele ukuthi sikuphilele. Wathi kuMateyu sahluko sesine livesi lel-14 ngilandzeleni ngidawunenda abadwebi bebantfu. Wathi leli vangeli lembuso liyawushunyayelwa emhlabeni wonke kuze kube bufakazi etiveni tonke bese kuyefika kuphela. Lokhu-ke sikuthola encwadzini yamateyu sahluko se-24 livesi lel-14. Uthi-ke umfundisi ngithi lesinikwe lo msebenzi wokushumayela livangeli emhlabeni wonke sende bafunzi etiveni futhi sibende balungele kubuya masinyane koNkhosi. Wathi kuMateyu sahluko se-28 livesi lel-14 ngakho-ke hambani nente tonke tive tibe bafundzi bami nibabhabhatise egameni leyise nelendvodzana neleyamoya longcwele. Uthi umfundisi singemanxusa lathunyelwe kuletha labanye kule mphilo lensha futhi nekubakhombisa ukuthi baphile njani ngekuncoba. Cabanga ngemthelela longendiwo uma ngamunye nangamunye wetfu angakuthatha lokhu ngekubaluleka lokukhulu kufinyelela lokweluliwe nemthelela. Nguloko iNkosi lekufunako awukho lapha ngeliphutsa ukhulumela yena esitukulwaneni sakho. Livangeli linikwe wena ngakho-ke lishumayele ngekuphuthuma ngesibinzi kanye nangekweneliseka. Ngawe uNkulunkulu ufuna kutfola futhi alethe lo mphefumulo wekugcina lolahlekile embusweni. Thatha indzawo yakho futhi ufeze inkonzo yakho. Lesi sikhathi sakho tsinza umhlaba wakho utsinzele Kristu. Haleluya. Asithandaze. Babe lothandzekako, ngiyabonga ngikungethemba ngelivangeli laJesu Kristu. Ngiyawubona umsebenzi wami njengelinxusa lakho kanye nesikhondi sekubuyisana esitukulwaneni sami. Ngimemetela livi lakho ngesibinzi futhi lamhla ngami timphilo tiyaguculwa futhi umbuso wakho uyenaba ngeligama laJesu. Amen. Kuchubeka nesifundo mlaleli utawufundza incwadi yesibili yabaseKorinte sahluko sesi-5 livesi lel-18 evesini le-20. Incwadi yabaseRoma sahluko sel-10 livesi lel-13 evesini lel-15.
sewufunza-ke incwadi yokuqala baseKorinte sahluko semfica livesi le-16 kuyo i-NIV. Bese kuthi elihlelweni lekufundza iBhayibheli ngeminyaka munye lamhla kufundwa incwadi yemisebenti yebapostoli sahluko semfica livesi le-32 kuya evesini le-43 kanye nencwadi ya-Ezra sahluko sekuqala kuye esahlukweni sesithathu. Bese kuthi-ke kufundzeni iBhayibheli letfu ngeminyaka lemibili lamhla kufundwa incwadi yesibili yabaseKorinte sahluko sesikhombisa livesi lekuqala uye evesini lesiphohlongo kanye nencwadi ya-Isaya sahluko sesiphohlongo. Angithathele lithuba mlaleli ngibonge kuwe ukuthi sihlale kanye sisafundza livi leNkosi. Ngikholwa ukuthi ubusisekile. Sibonane-ke kulokulandzelako. Inkosi ikubusise. Cela-ke mlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli inkosi yethu Jesu, umane usho nanka emagama emva kwami uwasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami eNkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.